Ngokukhulu nje ukuyithoba ngokukhethekile sikhulume nawe sikubingelele kwi-channel yakho. Sihlelana nodokotela uSimelane. Kunjani dokotela? Asiphilile pastor. Kuyintokozo ukuthi yaphila dokotela asisize la umuntu. Sike sakhuluma kakhulu ngezinto eziningi ezisiza abantu. Kodwa ke abanye abantu baphatheke kabi kwezothando. Abantu bashayekile kakhulu kwezothando. Ubudlelwane babo abuhambi kahle. Ngendlela ukuthi mhlawumbe umuntu nje manje bamlahlile. Omunye umuntu mhlawumbe bayamdivorce noma sebamdivorcile kodwa yena usafuna ukuhlala kulomshado usafuna ukuhlala kule relationship kodwa nangiya uClever ehamba nangiya uClever baleka senza njani ukuthi lo wamuntu loya obalekayo abuye ngoba lo usamfuna loya usamthanda usafuna baqhubeke bakhumuzi usafuna baqhubeke bakubudlelwane induku yokubuyisa umuntu ohambile ikhona induku babukele kubuyisa umuntu losakushile osahambile sabolela abangcono ini kunawe ngoba uyaphila nomuntu sikhathini eside ngibekise nje uphile 3 years inaye solo niphila kumnandi kukuhle kusenjalo lo muntu omthanda wakho nawe umsebamthethe manje bamthethe bosimanga bahamba ngemapholo so usele manje wena awunayo inlepolo so yeza kudokotela so yakhala ukuthi hey nanga usithembile so ungishila so uhambile ini manje sibamthethe sikhona ke induku manje sine sesiyamgalela ngale sesiyamlanda ngale siyamjubela siyeyi buye ekhaya kwenze njani buya ekhaya nangosimanga uyakufuna manje abuye back ini umuntu inikuyo uhlukene ke khamba kwebantu kwemuntu wesilisa nowesifazana lesinye isikhathi umuntu uthola ukuthi ukushiya nje kanti sekunesicitho lesingenile sinye isikhathi sibamcithile lo muntu babona indlela enthandana ngayo akahambi ngoba efuna ukuhamba kodwa kusekunaloko ngcoliswa isichitho okwenza ukuthi ahambe lo muntu so lapho le nduku onayo iyakwazi ukuthi noma niqaleni before nimnika le nduku niyamkoroba lo khala sikorobhe nasisusa lesicitho phele manje lapha yini kuye uthi makageza ageze lesicitho abiza udala wakhe amgeze naye but ngale mbande ngalomuthi uthi nawe thokozile ungishila ungihambile manje ke sebangitshelile manje bodokotela ukuthi kunesicitho sishaye isicitho thina nawe solo sicabana nje ngunasicitho ngiyageza la ukhona ngiyageza yini manje uyayiwasha ke lesikhathi ugeza wena esimeni sokusigeza esimeni sokuthandaza esimeni samandla nayo uyagezeka ngalo uyagezeka ngale ingakho uzwe noma lekhathi ugeze lokulibiza ligama ukuthi ngiyakugeza nawe la ukhona khona la uwenza ukuthi uma uhlule isicitho besisebenza kuwe nakuye sisuke singasuke kuwe kanti kuye sisasele lapha kuwo sengikhathi manje lapho ke sesiyakuneza ke manje le induku ke manje leze kumbiza kuthi akabuye ini kuwe kulesinye isikhathi futhi uthola ukuthi lo muntu wakho uhlezi naye umshadile noma umlobolile uthola ukuthi lo muntu umleni ishadile kumcebe mnanje isikhashanyana nje kwemnanzi kube kuhle emva kwesikhathi utho seniyahishana seniyacabana ini manje isha ngicabanga kuthola kusosicitho lapho seniyasha seniyacabana uthole ukuthi lesinye isikhathi uyacoshwa idlozi yes kunabantu abahlukane ngenxa ukuthi alimfuni lo ngiyalimfuna idlozi lona ngoba mhlawumbe kunezinto angazenzi kahle noma akusi ithongo lakho belikubekela omunye yebo noma idlala lakho belikubekela omunye wena sothatha lo sogijimisa nangu yakansi so lapho neze njani ke uyabona ilapho ke edlozini umsebenzi omkhulu lapho kansi kujika kumoshe bolabantu okugijima ngiko mina ngithanda ukuthi bazothatha umfazi noma uzomshada uzomlobola awuqala umhlole kuthi nguye yini ngoba uyothola uyothatha umthakazi lapha umuntu onenhlanga lapha umfake ekhaya lo muntu futhi ungasazi awazi phela wena uyamthanda lo muntu hlolani la bekunene nina uma ukuthi wena ufuna ukuthatha umfati mani mhlole lo mfana lo muntu
uright noma mawungumfati le ndoda le bayikushela hlola ukuthi le ndoda lena awuyihloleli ukuthi ngiyo yini lo muntu wakho lobekelwe yena esimeni samathongo noma esimeni samadlozi ngoba mawumbethwe ngamadlozi idlozi liyakhethela kanti uma umbethwe amathongo namathongo ayakhethela noma ke le ntalo ziyakhethela so hlola ukuthi uye yini nanokuthi akeze yini nenhlanga nebubi lapha enikubi angiziniwe ngale ngapha belithanda ubuthathe vele umphe ekhaya ngenkani yakho wena nihleli la izomkhahlela hey mangakutshela ukuthi nami kukhona engangahlukana naye engangimthanda ukufa ngimthanda ngimcosha phansi kwathiwa lona hayi akusuyi lona kusuyi mina ngiyamthanda ngesikhathi ngaze ngiyile ngisengicommit nesuicide kanti ngikhommithele umuntu vele ongasuwakho hey man kanza lo zakushiya ozovela akushiya ngoba kusiwakho ithongo likubekele omunye umuntu obheke esayidini hayi lo zawuqhamuka bekahle lapho uthi hayi uyeza ini wakho so before uzofuna impande yokubuyisa noma induku yokubuyisa lo muntu izani kodokotela benihlolela ukuthi lo muntu lona uye yini ngoba kungenzeka uzosebenzisa impande noma umuthi wokubuyisa umuntu angabuyi ngenxa ukuthi lona uqoshwa yithongo lona uqoshwa idlozi lona akafuna idala zakini lona akafunwa uNkulunkulu la kuwe so ngeke abuye vele ngeke azabuya singashaya ngale nduku manje ngeke abuye bekunene manje noma ngabuya ngafika athi nje hla isikhashana esincane phinda hamba futhi yayibona so kufuna ukuthi lekhathi nje ehamba gijima uze kudokotela ufike uhlole udokotela uzofika abona ukuthi hayi ngibona umuntu wakho uyahamba kodwa uhanjiswa isichitho noma hayi uhanjiswa ithongo kodwa ithongo lifuna mhlophe wenzeni la naloko siyabuya noma hayi ungambuyisi ngoba limqoshela lokhu naloko okubi lese libone ecala lona ukuthi hayi lo muntu unje seliyamsusa liyamkhahlela kuwona so uyakhala lapho noma ufika kimi sengimlanda emva kabuyi lo muntu akabuyi lo muntu ukhahlelekile imsusile geza ningi abantu abanye uthola ukuthi vele ababuyi abantu ngenxa ukuthi lona limfuni vele noma ungenzani alimfuni vele baningi ngibabona mina engabuyi umuntu obathe ungashintsha inyanga ungahamba 20 inyanga angakwenzeka into eyodwa ngoba akufuneki lo muntu kahle hle hayi lo muntu awusebenzi nethi lo muntu akufuneki lo muntu lona nomfunayo awuye ungafuneki so noma umuntu osebenzayo ingakho vele uzothi bakhomba umuntu omunye bathi bani mama Simelane uyambuyisa umuntu uyabuya uye kuya ngabuyi kuwe udlula uthi hayi bathi unkosi ngapha uyambuyisa umuntu angabuyi kuwe ngoba akubuyi lo muntu akufuneki vele abuye lona esimeni samathongo kubhalwa uX kuthiwa kunenkinga lapha ukhanseliwa funeki yabo so dokotela abantu abakuthinta abasafuna impande yokubuyisa umuntu noma induku yokubuyisa umuntu abakuthinte uyaqinisekisa ukuthi umuntu niyambhekela qala ukuthi before nimnikeza nihlola ukuthi lo muntu ufanele abuye yini noma uqoshwa yini bese ke nithatha ke from there siyabuyiswa so yabuya lesiyasikhathi bona somuntu vele uqoshwe lethonga loyo niyam advise ukuthi advisor loyo wena lo muntu uhanjiswe yithongo owakhuyeza linda sikugeze ungabi nebhadi ngoba bese kuyalandelana uzawuthola lo muntu gijima usangishile zibanibana uthathe lo muntu futhi umbeke naye uzakushiya hambe njalo seyinsila manje ukulahlwa kuba insila ifuna bese uyayikoroba naye susa yonke le ndondi le izwakele ngaza ukuthi udokotela ukhona ke uyimisele already njengamanje uma uthi ufuna ukusizakala thatha ucingo umfonele ubuze uvakashele esikoleni siyabonga kakhulu siyabonga.